Kedorong adun ngan ado tare kerate wate ke bitat kanjai kafe du di santai tanyo mepake hanale megase kahabeh lekang sesama Islam sayang karele baksin pade petebit parang baksin kacang tatem sud bede barokan sama tamat meriam pakan hairakan jino kacebre haname arti tanyo pejuang rugotang muprang masa dalam le menyaong jino Aceh ka aman melelerakan pegad perute hana soleh kalen yatim janda prang ban bandum pejuang merebut tata Ladom panglima hude pekas senang ngan moto kijang dalam istana sayang prang jurit yang barokan muprang jino hai rakan udep sengsara hai kepak panglima pesan lon layang bek lalo hai cut bang dengan rupiah sumpah yo dile kalu hamu tule nyana mirah putih harum bagata pakan uronyo sumpah nelangge rata jadi binte nelat garuda hayangmu liang bapa pimpinan bek dengar di sinan dalam istana butir MOU Jino ne pejuang bek gadoh dengan ham kafe pedodang hokadum rakyat inongan agam jarotang regam pesabong haba doa tang lakeng baksi dro Tuhan betroban harapan Aceh merdeka.